lentsweng la modimo le sa etseng diphoso. Modimo o beile molaetsa wa ona hoseng hona ho Kgenese kgaolo ya 27 ho tloha temaneng ya botshelela ho emisa moo modimo o tla re emisa teng. Genesis chapter 27 from verse 6. Kgenese kgaolo ke ya 27 me re bala ho tloha temaneng ya botshelela. Tate ke ma ya karawe Tate kima ya ba Rebeka o bua le Jakobo mora hae a re, bona ke utlwile ntatao a bolella Esau ngwaneno a re, a kontlisetse phaofolo o nkapehele nama e hlabosang ke tle ke je me ke o hlonolofatse pela Jehova ke soshwe. Jwale mora wa me mamela lentswe la ka moo ke tlang ho laela ka teng. Ya mohlapeng o ntshwarele teng dipotsanyane tse pedi tse ntle, mme ke tla lokisetsa ntatao nama e hlabosang ka tsona ka moo a e ratang ka teng. O tla isa ho ntatao a tle a je a o hlonolofatse a e soshwe. Ya ba Jakobo re ho Rebeka, mai bona Esau ngwaneso ke motho ya mohwete nna ke motho ya lehwete. E ka ba ntate o tla mphuphuletsa mme ke tla ba ho yena jwalo ka mothetsi, ke tlise thohako hodima ka e seng lehlohonolo. Mai a re ho yena, thohako e katlang ho wena a e be hodima ka. Mora wa me wena empa mamela lentswe la me o tsamaye o ntshwarele tsona. Ya ba wa ya a dinka a di tlisa ho mmae, mme mmae a apeha nama e hlabosang ka moo ntatae a e ratang ka teng. Rebeka ba nka diaparo tse ntle tsa Esau mora wa hae wa letsibulo tse leng ho yena ka tlung, a apesa Jakobo mora wa hae monyenyane ka tsona. A apesa matsoho a hae le moo ho leng lehwete molaleng wa hae ka matlalo a dipotsanyane, a beha nama e hlabosang le bohobe bo a bo apehileng diatleng tsa Jakobo mora hae. Ke rata hore morena a re emise mona, me re lebohe morena ka lentswe la ona leo ke tshepang le tla dula le ho utlwahala ka mora thapelo e matla ya ntate Mohaso, hore modimo a phethe mosebetsi wa hae. Le monate a re ipapisa le lona le a baba ha re sa dumelle maleme a rona ho le latswa, le a hlaba a re lefa mokokotlo, le a phekola
a re dumella hore re tlamellwe ke lona. A re bina sefela sena, haeba hona le mora ya santsane a le hole le mmae ha jwale, ke kopa a tamele setulong se mmae a dutseng ho sona. Haeba hona le mme a dutseng hole le mora hae, haeba o sena sebaka moo a dutseng teng, ke kopa mme eo a tamele ho mora, hobane ke tshebeletso e kgethileng ya mora le mmae. Dula le rona morena, ho re femoha arena bophelo, dula le rona, hona le bana bao ke tsebang hore bomme ba bona ha ba sa leyo. Ke kopa hona le mme ka hara kereke ena e ileng a fetoha mme wa hao ha mme a qeta ho tloha, ya ileng a o fuama mme a tsamaya leeto le wena. Ke kopa mme o mo atamele kapa o atamele. Kabese, 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 Moji
Ke kopa le haebe ba le bararo kapa ba le babedi kapa a le mong, seo re tlo se bua hana jwale matsoho a lona a kopane re tle re tsebe ho bua taba ena. Ke kopa re kene ka hara phapusi ya nnete re sa lobe letho. Ke kopa mora o shebe mme wa hao ka mahlo, o mmotse potso ena, mme o ntatele. E reng ho bomme ba lona? Mme, e reng ho bomme ba lona? Mme, ke kopa le shebe bomme ba lona ka mahlong. Le re ho bomme ba lona, mme, ha ke le utlwe. Mme, o thohako ho nna kapa o hlonolofatso. Ke kopa mme o mo shebe ka mahlong, o mmotse, ngwanaka, ke thohako ho wena kapa ke hlonolofatso? Mme, o thohako ho nna kapa o hlonolofatso? Ngwanaka, ke thohako ho wena kapa ke hlonolofatso? Ke moo lentswe la kajeno le tlo re tsamaisa teng. Ebe ho bolelang ho ba mme ya tlisang ditlhonolofatso kapa thohako ho mora wa hao? Ke lekile ho sheba hore motho ya sebedisang batho ba bang around him or her ka ho etsa eka o ba etsetsa molemo, a thi o tseba seo a se habileng. Ya ba ke fumana lentswe la sekgowa le reng ha batho ba babedi ba rera ho etsa ho hong, mme ho bonahala eka ho molemo ho eo ba mo etsetsang hona, athi hantle ha ba etsetse motho enwa empa molemong wa bona. Athi hantle ba etsetsa hore o ne bona molemo e seng motho enwa. Ya ba ke fumana lentswe la sekgowa le reng they are conniving. Mme mantswe a mang a sekgowa tshwanang le lona ke ana a reng they are devious, they are scheming, ke di-schemesang against this person. They are graftly deceitful, plotting and manipulative ho motho enwa eo ba etsang sena ho yena. Sena ke se etsahalang bophelong ba rona ba letsatsi le leng le le leng. Ho na le mmomori bomme o re o etsang re kentse bana ba rona hare ho fihlela se tla tswela bona molemo ho feta motho e re etsang mmomori kgahlanong le yena. Rebecca e ne le mohatsa Isaka, enwa ke mme ya emetseng bomme ba sebedisang bana ba bona bophelong ka tsela tse isang moo e bang thohako ho feta ho ba tlhonolofatso ho bara ba bona. Bana ba rona ba iphumana ba etsa dintho tseo ba neng ba sotlo di etsa bophelong bona, ha ba ne ba ena le boikgethelo ba hore ba di etse kapa ba ske ba di etsa. Empa ka tshusumetso ya rona jwalo ka batswadi ba bona, ba iphumana ba etsa dintho tseo ba neng ba sa lebella le hore ba ka di etsa bophelong bona. Mme o tlhonolofatso kapa o thohako bophelong ba ka. Ke rata ho seng hona
Re shebe dikarolo tse tharo tsa bophelo ba mme Rebeka. Mo a ba le morero mobe o ileng wa etsa ebe thohako ho mora wa hae. Ntho ya pele ke ena ya ho rata ngwana e mong ho feta e mong, e leng favoritism e etsahalang pakeng tsa bana ba motho. Ya bobedi ke ena ya ho qhekanyetsa ka thetso kapa ho lahlehisa, manipulating the situation. Ya boraro ke ena ya ho hloka ho tshepala jwalo ka mme ho ngwana wa hao, being dishonest. Boraro ba tsona dintho tsena di arohantse malapa a neng a kopane a mangata. O seha mpa ka lehare kapa ho kgetha le ho rata ngwana e mong ho feta e mong, ho isa moo ho ba le dira kapa bora pakeng tsa bona, the rivalry between bana ba mpa e le nngwe. Ha o qhekanyetsa ka bothetsi ho isa moo dikamano di dukehang teng pakeng tsa bana ba mme ba neng ba ratana. We are the ones who are put in this seat ka hara bana ba rona. Haeba re rata hore Modimo o hlohonolofatse malapa a rona, e ka kgona re lebale dintho tsena tse tharo. Ho seha mpa ka lehare ho isa boreng pakeng tsa bana ba motho. Favoritism leads to rivalries within the home state eo bana ba phelang ka hara yona. Hanga o ba le lerato le sa lekaneng baneng ba lelapa la hao, o tsebe ke ha o kgasetsa mollong, ba bang ba batswadi ba le ka ho etsa sena ba ipatile, ha ba bang ba se etsa phatlalatsa poaneng bo ngwane mong a bonang hore mmae ha morate. Haeba o kile wa holela ka hara lelapa le o ikutlwang o le mokgelo, o kgeswa ka hara lona, o sa ratwe jwalo ka bana ba bang ka hara lelapa leo, leo le bana ba mme a le mong ba tswalwang ke mme a le mong, e ba sena se etsa o hloke ho itshepa. There is no self-confidence in you. Ho bana ba bang ba ipotsa dipotso hore e fela e le ngwana wa lelapa lena, do I belong to this family? We are the planters of the seed ya tseo re di bonang bo mme baneng ba rona ka tjena. Ke itse ho lona, I want to shake the tree a bit hore re tobe nnete. Empa ha o le thatohatsi ya mmao, ha sena se etsahala ho ngwana e mongwe, o dia o se lemoha hobane wena o naledi e pela kgwedi. Nthwena ya ho kgetholla dipakeng tsa bana ba motho ha e utlwisi bana ba kgesollwang fela bohloko, empa e lematsa the entire family ka boyona, hobane le ba bang ba e bona hore you are busy manipulating lelapa lena leo reng ke la hao. Mme sireletsa kopano ka hara lelapa la hao. Be careful and preserve the unity within your family. Sebaka sa pele seo re tshwanelang ho qala ho sona ke ho emisa nthwena ya ho kgesolla pakeng tsa bana ba rona ka hara lelapa le le leng. Ke ka hara lenyalo ka bolona moo re tlamehang ho qala ka sena. Batswadi ba tshwanela ho sebetsa bophelong bona ka thata ho boloka kopano ena ya lelapa. Mpho ya bohlokwa eo ba ka e fang bana ba hao ke dikamano tse tsitsitseng pakeng tsa hao le mme le ntate. Ha o qala ho sebedisa bana ba hao as a tool ya ho fihlela dintho tse itseng, tseba ho duka dikamano tse neng di ntse di le hantle ka hara lelapa ka thetso. E ba o senya seo hlohonolofatso ya ngwana eo e neng e tshwanela ho ba sona.
Hammelentate e le ntho e le nngwe ka hara lelapa e ba sena se tshwaetsa bana bohle ka hara lelapa leo. Hammelentate ba kopane ba bua puo e le nngwe e ba bana ba bona ba tla tseba. Together we stand, divided we fall as a family. E ne le nako Isaka a rapella molekane wa hae hore a be le ngwana. You can pray for something, empa Modimo a ka o fa ho feta moo. Ha Modimo a arabela thapelo ya Rebeka, o iphumana a lebeletse, empa ha so ka senolelo seo a se lebeletseng. Ha Modimo a arabela thapelo ya Rebeka ho hlaha ntwa ka hara mpa ya hae, ya ntho tse pedi tse lwantshanang. Kgutlela Modimo, o botsa Modimo hore ho na le ho se iketle ka hara mpa ena ya ka. Ha Modimo a mo arabela, Rebeka ba bina sefila, nkarabe hlentate, nkarabe. Ha Modimo a mo arabela, masea mabedi a thulana ka hara mpa ya hae. Modimo o re ho yena, ditjhaba tse pedi di kopane ka hara mpa ya hao. O jere ditjhaba tse pedi ka hara mpa ya hao, mme batho bana ba babedi ba ka hare wena ba tla arohana. E mong o tla ba matla ho feta e mong, ya moholo o tla sebeletsa ya monyenyane. Ha nako ya peleho e fihla, mme a tswala bana ba babedi ba bashanyana. Wa pele ya hlahang, ha the midwife e etsa mosebetsi wa yona, ke ngwana mokgunwana a tletseng bohete, mme a rewa lebitso la Esau. Ka mora hae ho tla ngwana ya iketlileng a tshwere serethe sa Esau, mme a rewa lebitso la Jakobo. Ka nako eo ntata bona Isaka o dilemo tse 60. Esau a fetoha setsumi se tsomang naheng ho tlisa dijo hae. Jakobo a itulela lapeng, a thusa mosebetsing wa lapeng ka hare ho ntlo. Sena sa mo atametsa haholo ho mmae, ya neng a rata ho thuswa ka hara lelapa. Monna moholo ka lebaka la ho rata nama e tsongweng ke mora, a atamela Esau haholo ka lebaka bontate re a tseba nama le ntate a di arohane, ya ba o rata Esau ka lebaka le. Mona ke mo peo ena ya ho kgesa le ho seha mpa ka lehare e qalang teng. Ke la bona ha mme le ntate ba ntse ba phela hantle ka hara lelapa, ba utlwana, ba ntshana di-outing, ba yo ja di-romantic dinner. Ha o qala ho ba le ngwana, o qala ho bona ho ba le tshekamelo. Ntate a bebe jealous hore e ka o so shebile ngwana ho mfeta. That's where the seed e qalang ho lema teng. Ha mme le ntate ba qala ba sa kgeme mmoho, e mong le e mong wa bona a ba le thatohatsi ya hae. Ama malapa e feta mona, mo tla fumana mme le ntate mmoho ba rata ngwana le mong, ganging against ngwana e mong. Lerato la bona le le channeled to one child. Utle ba ntse ba re ke wa ho fejana hle, athi the damage has been done ho e mong ya dutseng ka thoko. Ke mona moo enwa ya ikutlwang a sa ratwe,
a iphumana fetoha mutla wa dintjeng a sa dudisehe hobane a ikutlwa eka hana lehae ka hara lelapa lena. Ntho ena e utlwisa bana ba rona bohloko, e arola lelapa dikoto tse pedi ebe ka hara lelapa. Mme wa ka o tlisa thohako kapa o tlisa thoholofatso hodima bana bao Modimo o fileng bona. O le ntate kapa o le mme, bana ba rona ba phakisa ho utlwa ha ba kgesollwa. Don't make a mistake. They will feel it in even within your womb. Haeba ona le ho kgesolla ho yena, o tla utlwa. Sena ba se bona ha o ba arolela e santsane le bana. Ha o qhetsola ho hong, bana ba hao ba kgona ho bona. Ho na le eo ka mehla a fumanang seqhetswana se seholonyana ho sa ba bang. They will feel it and they will live it. E qala e le ntho e nyane hore o tla bonahala hore ka mehla ha o na le seo o lokelang ho ba etsetse sona, ho na le a unang molemo ho feta ba bang. Hlokomela, o se fetole bana ba motho dira, o tla ba le bomadimadi. Be careful not to provoke sibling rivalry within the environment eo le motswadi ho yona. Taba ena ha ya qala mona chapter 27. E qala morao kgaolong ya 25 ha Esau a tswa naheng a kopana le ho fumana Jakobo ya phehileng nama e monate bakeng sa lelapa. Mme ka lebaka la ho kgala Esau re ho yena a ko ntholele mahlabosehang ana ao a phehileng. Empa Jakobo o sebedisa bohlale ba hae in trading. O re ho yena, ha ona bothata, nka o tsholela ha o ka nrekisetsa boholo ba hao, meharo ya nama le plate yena. Tsa etsa Esau a fe Jakobo seo e neng e le sa hae by right, a mo rekisetsa sona, a fumana plate ya dijo yeo a e jang ona jwale mantsibua e ntshe. Empa the birthright stayed with Jacob for the rest of his life. Be careful, ngwanaka, what you trade with bakeng sa bophelo ba hao. Be careful hore na bophelong bona o gamble ka dintho difeng bakeng sa bokamoso ba hao. Ho na le dintho tsa nakwana tseo jwalo ka batho ba batjha le gambleang ka tsona, and start thinking you'll enjoy life. Athe ke monate wa plate ya nama ya nakwana, the one you give that respect le seriti sa hao ho yena. O hlontshwa ke lefatshe bophelo ba hae kaofela because you gambled with your birthright. Ho fa motho e mong tokelo ya hore a o manipulate a kenye dithethefatsi bophelong ba hao. Be very careful what you are gambling with, ngwanaka, hobane motho eo mo fa seriti sa hao ka jeno will repossess and possess seriti sa hao le nakong eo so sa batle. O tla o own because you sold yourself ho motho eo. Esau re ke atametse ho shwa, mme ha ke bone molemo wa seo boholo ba ka bo santsaneng bo tla sephetha. Mme o dumella hore boholo ba hae bo rekisetswe Jakobo. Ena ebile nako eo Esau a lahlehelwang ke seriti jwalo ka ngwana e motona e moholo ka hara lelapa lena. Bobedi Esau le Jakobo ha ba tshepahala bomme le bontate. Esau o rekisa ka boholo ba hae sebakeng sa meharo ena ya tse jwang. Jakobo o qhekanyetsa Esau hobane fela ho ena le seo Esau a se lakatsang, seo a se fupereng. Sesosa mona ke karohano e qadileng batswading ba bona ya thohako e leng se ileng sa arohanya lelapa lena. Me Rebecca, o thohako kapa o hlonolofatso bophelong ba ka jwalo ka morao ha ho ena le o sireletsana jwalo ka bana ba motho
ba kenyetsana metsi ka moedi. Bana ba bangata ka jeno bomme le bontate ba santsane ba phela bophelo bona ba competition ba tlhodisana. Me ena ke peo e jalwang ke rona jalo ka batswadi ha re ba rekela o rekele mon label e uti o fe mon ditekinyana fela o rotla hola le tsona. Ha re ba lakalletse botle ka o tshwara re thabela katleho ya emo ho feta ya emo. Sena re sekala re santsane re ba le banyenyane re iphumana re tswela pele ka sona le ha ba se ba hodile ba ena le metse ya bona re dula le lapeng la emong ho feta ho la emong. Mme sena ngwana hao wa se bona mme wa ipotsa mme o hlonolofatso ho nna kapa o thohako. Na re hlonolofatsa bara ba rona kapa re a ba rohaka jwalo ka batswadi ba bona. Mohlomong Rebecca o ne etsa seo a se etsang lebitsong la hore o rata mora wa hae Jacobo athe a elellwe mashala ntseng a rwesa moraena wa hae. Ka jeno bomme le bontate ho na le bana ba bangata haholo ba bashanyana ba rohakang bomma bona phatlalatsa ka lebaka la tsela eo mme ya neng a re o a mo rata a mo hodisitseng ka teng, a mo sireletsa le ha bona hore ngwana ka o jele diphoso. A ema strateng a rohakisana le moahisane a rohaka maponesa a re o pata bohlaswa ba ngwana hae. Le mo a tshwanelang a ikemele jwalo ka monna. Sena se ba sa isa mo ngwana enwa a bonang tatae kapa bana babo e ka ba mo kgesolla ha ba mo rate ka lebaka la peo eo e jetseng ka hara bophelo ba hae. Ena ha se peo e fellang mona lelapeng la lona fela. E tlo fihla nako eo e tla hasana ka hara leloko. Tsela eo tshwereng ngwana wa hao ka jeno ka o mo tetesa le mo sa tshwanelehang ka o mo sireletsa. Sena ke seo a tlo se phedisa le bana ba hae ka moso. Lena ke lefu le sa tlo phekoleha hona jwale ho fihlela lona jwalo ka batswadi ba babedi le beha kgutlo ho sona. Jacobo o holetse ka hara lelapa lena la ho kgesolla. Ke ka hoo ha Jacobo e ba ntate a iphumanang a etsa phoso yona ena e entsweng ke batswadi ba hae. Ha o ya pelenyana ho Genesis chapter 37 o kopana le yena e leng tata Josefa. A rata Josefa ho feta bana ba bang. Sena sa baka lehloyo le makatsang ka hara lelapa lena la ha Jacobo. Fathers, Ephesians chapter 6 verse 4 ere bontate, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Molaetsa ona ke wa batswadi bohle. Pele o bapala favoritism baneng ba hao, hopola hore o lokela ho boloka kopano ya lelapa le. Hlokomela hore o seke wa qholotsa ditwantshano pakeng tsa bana ba hao. Hosane o bo supa lefatshe ka monwana hore ba nhlotse. Momori ka hara lelapa o duka dikamano. Manipulation, respect or disrupt the relationship tse ntseng di eme hantle ka hara lelapa. Jwalo ka molekane, ha o sa hlomphe molekane wa hao, o tla dula o ena le merero eo e rerang ka mora mokokotlo wa hae. Ke a ipotsa, ke dintho tse kae tseo ba di tsebang, tseo di entseng tata bona ba ntse ba shebile? Ke dintho tse kae tseo di entseng momori ka mora mekokotlo ya bontata bona, empa bona ba shebile? That is a replica e nkang isa ho bona. And the fear you are planting in them, ya hore mosadi o keke wa mo tshepa,
Whatever you do today, ngwaneno wa hao, is the seed which you plant for the future. Bakeng sa hae re a tsebe hore motho wa mme ke bophelo bo a bo phela ha le ka hara bophelo ba hao. Balekane ka hara lenyalo ha ba patelane dintho mahlong le ditsebeng tsa bana ba bona. Hobane ha seo se qala se etsahala, se ruta mora kapa moradi wa hao hore ha o phoso o patela molekane wa hao dintho ka hara lenyalo. Rebecca o fetoha mosenyi wa kopano ya lelapa la hae, a ba kgutlela mo lentswe la Modimo le reng mosadi ya bohlale o aha lelapa ka matsoho a hae ebile a ka leqhaqha ka matsoho a hae. Botsofading ba Isaka ha tshwanela ho hlokomela molekane enwa wa hae eo pono e seng e le siyo. Ka mora mokokotlo wa hae a rera ho hlophisa, ho qhekanyetsa, a sebedisa the weakest point eo a e tsebang ya monna wa hae. Ba bakae bomme ba ileng ba qeta ka balekane ba bona, conniving le bara ba bona. Mme o thohako ho nna kapa o hlonolofatso. O tseba hantle biblically na hlonolofatso ya ntate hodima mora ke ntho e bohlokwa hakaka. Leraba leo a le tjhehang ka jeno sebakeng sa ngwana eo a motswetseng la fetoha leraba ka moso ngwaneng yena eno. Ho na le dintho tseo o di utlwang jwalo ka mme dipakeng tsa ntate le mora ha ba buisana. Se ka sebedisa dintho tsena sebakeng sa ditabatabelo tsa hao jwalo ka mme o lebala kotsi eo behang kopano ya lelapa la hao ka hara yona. Hlonolofatso ya ngwana hao e ba kotsing ha o qala ho connive le ngwana e mong ka hara lelapa to destroy the unity of this family. Ke ka lebaka fela la meharo e lekang sohle se matleng a hao ho e apesa ka hore ngwana ka ke a morata. Seo se etsang ka jeno le ha se ka atleha ka ngwana wa hao mohla wena o seng o le siyo lefatsheng lena, mohla ngwana enwa a seng a setse a le mong, kapa ditlolo tsa hao di tla gola ditholwana tse bosula ho tswa ho sena. Hlokomela ditsela tseo batlelang bana ba hao bophelo ka tsona. Ke zamela ngwanaka hore ebe ha setse tla ba jarisa thohako ka osane. Tate Phate ha o sa matlela Transnet mo mo nka mo kenyang teng, tshwara CV ya hae. Meanwhile ho na le ngwana eo honestly a rometseng application ya hae which is in the queue ya hore a fumane mosebetsi. If Phate a khona eva le wena o fitla tlosa CV ya ngwana eo a kenya lebitso la ngwana. Do you think ngwana o tla ba le bokamoso bo tjhabile? Are those the blessings tseo di fang ngwana? Moruti Magele ke bone diposo tsa maponesa di tswile. Ebe ha o sa zama ngwanaka hore a ka kena kae mo. Are you a blessing or are you the curse bakeng sa mora wa hao? Unfortunately, Rebecca ufumana ele master manipulator in the scene. Ha Isaka a se a tsofetse. O bitsa mora wa hae eo wa tsebang kwa matsibulo hore ho yena ya naheng o ntshwarele potsanyane o ntukisetse yona, o tle o e beha matsong a ka ke tle ke je ke o fe hlonolofatso e o lokelang. Mme o mametse puisano ena o e sebedisa in the advantage ya ngwana ya reng wa morata. Mme o roma ngwana hore a ye diphofotswaneng tsa bona, a mo tshwarele potsanyane tse pedi a tlo di lokisa. If you compare Khotso le mme wa hae, Khotso can cook empa cannot cook hantle ho feta mme wa hae. Ka mantswe a mang, Rebecca had already ammunition ka hara letsoho la hae to master the plan because ke mme o tla pheha dijo tse phethahetseng.
Now o connive le Jacob. Ba lokisa dijo tse yang ho ntate. Eo pono e se hantle. O tla ka diplane tsohle tsa hore a hlahe eka ke Esau. Bomme ke diplane tse kae tseo re ileng ra di etsa. Hore bana ba rona ba hlahe ba le hantle lefatsheng. Le ha re tseba they are not what we say they are. Ke ha kae re manipulatang the system hore fela di fite le ho suta bana ba rona. Le ha re bona hore bana ba rona ba hloka thuso. Eba re ba in denial to say they need help. Re ntse re re ba tla loka empa fela ile di-fits tse mo tshwenyang. O tseba hantle hore the drugs are taking the toll of his life. Mme o hloka hore o mo ise a lo fumana thuso. Rebecca o sebedisa sena molemong wa hae ho tlisa hlonolofatso mo ene se tlameha hore e ete. The mistake o Rebecca sa utlwisising ke hore the blessings were declared even before a connive. Ha ke tsebe la mkhutlo. A re kgutlele morao. At the birth kapa pre-birth, Modimo o na le ntho tsa di proclaimile hore e moholo o tla sebeletsa e monyane. Why are you still manipulating the system? How the blessing se di declareile hodima ngwana ha? Modimo already declared hore Jacob will take over. Empa we are so sophisticated. Ho tla ka diplane tsa ho sotha. Seo Modimo a seng a se lokisitse. If Rebecca la tlohella plan ya Modimo ile jwalo ka ha ile jwalo. Hore even though Esau a ile a hlaha pele Jacob a tla ka mora hae, I have already declared hore e monyenyane o tla sebeletswa ke e moholo. Why? Why mme o santsane o ba qabanya? Empa Modimo Tatu ya Haplotena Rebecca Sharela Moreno hai Jacobo ha mufayo na Jacobo haruye impa me sena siposaetse impa uruyena. But mom, what if I get caught? Ke ha kae ba le wona hore hanka tshwa ha ke tsebe mohlomong o dutse pela hao jwang. Look, my boy, honey, and he went to the police station. What if? Boy, not body. Kilma, man, you want to yeah, kapa, yeah. You go by sheep that position. Epelinyana pena. Yo Jacobo, bophelo, budumetseng kae. Into dealing hand. When the plan blow in the mother's face, Esau a revolt against the whole plan.
a batla ho bolaya Jacob. Ha ke tsebe bo mme la nkutlwisisa. You are busy plotting the death ya ngwana hao. If you don't do justice ho disonyana. When the plan it blow into her face, Rebecca manipulate again utla ka planeng hore ba le hela ha malomao la ba. Repent, 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 repent. Repent, me wa phameng. Dintho di tla loka hodima mora hao. Se ka jeka khona eo Rebecca a ijikileng. Manipulation over manipulation. Jacobo a dula